Manpengkan tuina Sarjai Kathar IAS retired officer lapen tum kupai keme APSLC Central Committee General Secretary Professor Sarkri Rongphar ke hai lapen APSLC Central Committee Asongja doan lapen LAC pen ngetong dun President Secretary lapen bothap langsung angkang Constituency Sirket Pendame President Secretary na kasi tongdon lapen pini dak amreng Constituency APSLC pan kacing honai mate kacing songno along klamo nang karjak dunpluk Arab dumpan nilin benang dumpan kacing songgar bang berjeglo karo nilin benang poren dunelo at hemai litum long pini lapen nang litum kaduk kawe matame ilitum along itu masardo alang lipen sena dum lampe karsijit dalam karju gantung ji kunili sini pon pame lasini liya sabo por enben minit ke thong thi pensi nili labangso alam jai ba inton pon koki lase ili dum kadung ko beta chini lo India lake si demokrasi pensi kacari lasila bangso adet lo Karbi pensenglo, khasi pensenglo, tiwa rengma naga, kaduk kawe tum phatame, amithang akhe adet kache raiji bulodante, lake India adet kacari arona teng penitunta, cepahai dun pregnancy. Halo bangso jakong cepalong dunangi, piniar ni, ini tu masar, ini tu phan arona lama kithan, dokoke, sangkoke. Sidame alang lipan ile tum kedam tang por hut pentame rak ajakong muluk penkang mai ajakong labang so ajakong ile tum ki pitek khere jok ile tum phan aron alam ile tum phan igyan ga tu ko bisil tum manang pitek joblo alang lipan yong silitu rak ajakong muluk pen tum ingwai den samre piniarni kardia tum kisum Hills Tribe Tum Autonomous State Articles 244 in Kehang labang so tamil tum Kehang alang ling ton dun diret kan hoda tum thegdun long et bo kodlun sidamil tum pinila thegdun long diret lo lasi ile tum ajad le punoi ajad asai le klemoy election na hot bangke ile tum chapahai pregnancy jong si election chapahai un bulotang te ile tum ke damta na por hoda son si tum Cingrum jisida ile tum cingrum na so teklong ko lasi menanga naran tum APSLC pen taprek long ke do tum BJP long ke do po makar bi tum tribes tum menanga na tum ninje dite je karbiang long lage kimesen kantang rak asongja naklang kelang usir tum pakai tengok kaninje dite lasolan kaninje bang ilitum kaduk wala thakni ilitum karbiang lo kantang rak asongja naklang lo Iru Samson Singh tinaklang lo kali kali makalang lapen Iru Samson Singh disi non ilitum la baso tot from along late tai tum hanang ke wan kilo kali wan lo kali lasi Iru Samson Singh ti apran kece tum bongo senga tum apran armud den pen panggil tum songja wadat lo kali awadat lo ti songja kedo sita kacubai tek nai songja senang klan dong kali kali makana sita pinya ni tum ko pai keme ile tum athengno sarjai kathar ili tum Iru Samson Singh dia lari tum nang arjak kali ma alang lipan alang lilong itum pini raka cha computer mulu ka cha computer sida pini government of India state government tum karbiang long Thomas council of kangi from tim karbiang long ka cha from tum ka phere akeng claim pe par go pe alam bangke ini tu masalah jaga thak ahok alam kaninje ahok alam bangke jom tahayune lapen phere nang be lahir
lo antheki kali mati pilihan ni ran pan ini tu masa lampe isi bakat cibai penolong awe gadi lahin lo lasi ahok kesongja apan ke itu man bilanji ahok kesongja apan ke itu alam da arjunanji ahok kesongja apan ke itu ning cethenanji ning cethen itu Article 244A mate 6 itu ta itu implement kunci apan kodlong lain lo gede lasi non kaceplang bom itu theklong lo BJP a national party anung garjab dun non bongo senado BJP anung garjab dun pen non India get pi kupilo kapinjong India adet Amerika ci irji apan Bharat ahong bidhan lo article 1 pen teng pen si ile tum India ko amen ci rong gadi hong bidhan me sa amen kir gadi kali magalan kumane mutian ning hang wong kumane man si ning hang wong la pen le amen kir kali constitution lo article lo 1 lo ke tok pen la si itu hong bidhan amen da India ko rong gadi non kaciplang kupilo non lo bangso BJP atau kaciplang lo bangke la bongo senado alang itu bang kaping khadum pen kaciplang lo bangke non ke India men ke la proko Bharat komen si itu poku la itu joki ma jokche kadi constitution lo si India puduan lo la pen India komen ki lok si to amen dupilo India Institute of Medical Science sudah ada India men dulu, di langsung berkasih IIT sudah dulu, di Indian Institute of Information and Technology kadung kawel hai men da India pomen di jokonen dulu. Kopiyo porlo artikel na tengpen Bharat সংবিধান tengpen si labangso ki iraja kong itu long sida labangso bongo sena BJP RSS itu mangke lata kilarje pansil itu non head jong session itu tegong long. Langka kalilan, ini tuh teklong lo, India adet kecepalong ke lagi, isi weda kai pada kecepalong kali, India adet kecepalong lagi, tribal setung tak cerabdun, adewasi setung tak cerabdun, kaprek akhe, tu minority akhe kita cerabdun, labangso akhe cinum pesi, India sadin gelong, deh kali bakalan, non labangso abongo senatung la BJP anung garjab dun pen ke tham dun pen kache plan thu bangke India update ke lake isi weda dhormo si don joteng punang tharo gadi ili tum kroyun jima kroy kre gadi ili tum karbiang bong tame aron marim dado Christian tum dado lapen kapre ka dhorong dado kali makaran sida labangso BJP atum non petading jer lo non jongsi non kiranji IMP election jongsi Delhi jongsi lalu itu government cari long putante uniform civil code bangke lagi pas depo lapen India adet long bangke dhormo bangke isi biar sudah job lagi itu kroikre kadi jongsi la kroikre putante ini tuh masa jaya kathar pan itu election pa kita job ma highway nang ko langli alangli jongsi highway putante uniform civil code karbiatum nagatum khasiatum rengma nagatum sangkachabatum ke nang ne kadake ninjedun bang awedatu di labangso kapan ninjedun dia pan mangke ile tu APSLC pen kapar jabdun ji ile tu masar pan pahai pen ko lahin lo adun tu nilika phere nai bang kanahin lo karbiang lo angka lapen NC Hills angka lapen angdang asam astir angka lo ini tum karbi tu aron bari na tu imitang at hormo do si kubong lo lalu kini jong si uniform civil code jong si bapas den one day lo belum tak aron bari ke pirte angkang hidam enta long lo Christian itu apa bangke kinang kita ha Australia ha New Zealand ha London hidam tak Christian hormo belong lang sida piniani
Kar biya dhormo mate aron parin ke uniform civil code jomsi kapapasan te la dharma civil tun jok bangke tun klanda. La sila bangso kache song lo bangke la so uniform civil code kroi krep bo bangke BJP aphan election pe parem wek na ko la bangso ka parem dia aphan ke kar bir hichota se je bidunan po hambe pin po dong ra chi ase bidunan po rong asar dong ra se bidunan po Church elder kembali nang inje dunang project uniform civil code itu Troy Grip bangke inje vekan ko. Joy kadi. Rong lelon yang tu lebang solang balik bukan ni. Lalu adun tu nili panaporan pia sapo lang mas nili inje tu itu non ini tu masaran tanggong lo. Gar biang long la ke sik shedul ang kang mas aron kan si kacari labang so sik shedul malong ke Panchayati Raj saja kongke nang implement une mate ha plain area kengsang tuhan kacaria rol mangke la six dolong ke one une busil tuhan itu masaban than kon lo lapen six dolong ta ke tok dak ke lain lo India constitution lo ta ke tok dak alam mangalahin lo sila non ke plan tu ko pilomang non ke plan tu ke ili tu methan serwan ke do ini tu metang hap pisar pen kewan jir ke klaim kita maron rong kacari ron lapen metang adhormo kacarangi ron kadu ko be tum serwan ke do labang so serwan ke ini tum pan nang war picor sida non labang so kar biang long otor mas council mate state government tu manggil ada VDC mate village development council la song sinan pi man alam tum claim pon Ulotan ke itu pan nangke raiji kali nang pawir ke ron sen kan mono kedi lasi panchayati raj itu tar benglong angkang lo mate sikshnu angkang lo ke dengun bulitum opos lo non ki bangilang itu ta anso se ko oposi pandum claim tu nang lai jogi kedi lalu lapen adun tu nili thelang pu itu tar benglong mo hem pe than lo Six itu naron constitution nanti pensi, ini tuh council long labang so council election ahud, abangke ladake kengsang atun, vote nangke job dun ajakong, lapen election nangkar job dun ajakong ke, six itu long nanti pen pulo ajakong awe, lalu job begini, council election ahud ke, kengsang atun election yang turun Vote dan ke job dun jakong awe. Nakadu ko na chini lo kadi. Sita India ahong bidang teng lang lo pulo tante. Mate ini tum aron ni jam lo pulo tante. Parliamentary election, lapen MLA election, assembly election. Ahur bangke ladake kengsang atum pan vote nang job dun long le buketok ke awe. De lasinon ki wangzi lake parliamentary election labang so election long bangke ili tumuphan APSLC tu ame thanga bet kache raije phan a hokpen kache sono party busi ili tumuphan nang hoklo garbiang long lakere tunge one of the most strongest political party opposition party busi ili tumuphan all over Assam long de tumuphan nang hoklo lasonan ke hokata pensi ili tum hinlo Kongres manda kapare munjia tumlo, BJP itu manda kapare munjia tumlo busi. Assam state lo original party, Raijo Dol Pencenglo, lapen Assam Jatiya Wadi Parishad AJP Pencenglo, latuma party litum hanang cincilo, latum tame Assamese abot kuan makido, APSLC hanang pidun pen, BJP hang kapar remjia par jakong nang pidun bo nang cincaklo. Lemesen mailo. Negadi, jongsi itu labang so Assamese tum danon ame thanga state kibir lo. Assam long danon amen si Assamese Assam state puchorlo. Sita lo dak danon kaprek pen kiwan. Ha Bangladesh pen kiwan tu, ha kaprek pen kiwan tu sinang cerai dan lo. Labang so lo Assamese tum ta jakong kawelo. Lasi labang so jakong ini tum hanang kipilun lak ini tum han. Isi hedu menjakong silompu, usilung ning kebonlo, lapen Assamese state manda, ile tung kapawir media pan itu tung cerap tung make, dan makinan sono. Sikam lo council election lo pro tante,
laki ledak jada saya di klaim kita tahun silong saja kong dulu lapen itu masalah harga grup selain klaim di boleh bikin manusia joy gede lah siapa orang yang nilihin pen lamting jelo nilih patida tekere jadi selasi minangan amrenga rarupan amrenga long APSL sih kepantai songjal tuhan ning kangsang ninga cethe tum private athema amrenga constituency tame Meghalaya border long sido lapen kaprek border alam name ladak kaike tame julu ke pleng le son sido la sila bangso border alam gitu kok titi tame nang itum kaduk ko beda chimilon ladak ke lage Assam government tu mate bongo sena tu nake job dun pensil tu pan khasi lapen kar bi doman nang pachilang sele rasai claim porlu jong si kachilang sele pulung apang pen do pulung te tu thong no begele dun khasi long arong ni dum hondun kum kada khasi ari chopan ang pun kira sai di claim dun del sida halasul penda edum khasi jen kia tum kachilang sele awe karbi tum pen tu isi wet si do non labang so pir pelo dum mana pachilang sele asai nang claim lage bongo sena tu nak ke job dun pen si claim do la sidon ke rang dia forward APSL siong si power wang do tutan de Keiso angkar jabram pejapan, keiso anak kachisung, akesung long, kachisung ram pejapan, itu masa jaga tangan ajak pitu pentunang klan tipo. Lalu sini lihat penang tung tenglo, lam kita